Amago bengi umwanchi murigereria nago kwanirie andonsia soberete ngaritko liao nerigi yari arenge okuno kwege na kwane boigo bono nande na kwareganirie egerto soe asemesa ya mangana Amayia Ensa Eyemo ya bono mogoroba egeren komanyia senchera yoboikiranu na raria ya atekire ime na isiko yorogongo ruagusi gendra gotobwatia gwetera simtandao ya Facebook buna Ndizi TV News, Twitter @Ndizi TV News na boigo YouTube na bagotonyora buna Ndizi TV News na kwareganirie atari make igokaba ime ya Ndizi TV goika omwelio. Ncheni konkoro kwa Sara Nyarangi ontita ekerotoko ya chaga korwa se bunge ya Nyaribari chache abwase oyo kabeiro muliki bwa mangana Amayia gose omoralia Eric Obino anyara kobaga kubekirwa egutwa eri guchakoligia ekerogo kyobojumbe asensemeyo omuliketo Brighton Makoli na ikasensemeyo na gutwareganiria oroboti rokobwatia Nigo amatuko amakategaride gocha sobojoli abonene bomwako yoiga asabarai ao bagendete gwesokia eri gochukuriye birogo ao ase litugoria rero ase bunge ya Nyaribari jaje nigo Eriki Obino anyaririka gwesokia eri gochukuriye kirogo bochumbe ase ensemeyo kagokwana ekero abekerwa egutwa nabagaka bensemeyo nigatebiruna agochukwenakia bunankoretara magendero ase ebunge yo mukinipatia hii kiti whatever little, unajua pesa haijai kutosha, na hakikishia kwamba I'll be fair to everybody in distribution of those resources. Ikikuja kama ni bursary, we get about 30 million every year. Kuna mama wengine hapa hao kama widows, single mothers, lakini unapata wale walimu, wafanyikazi wa county, hao ndio wanapata checks kwanza, wale wenye wako na nguvu. Eriki oyo kabeire omuliki bwa mangana Amayia ni gobono atebire buna ni gao chikwenekia bunebunge yo ngoiraniera maskani aye na gosikwa buna chibunge chinde ni se Nyaribari actually restoration of Nyaribari ebese ya renge korurito gukina nandi to anse gosiku e county to to ara rightful na into jigasi korunse bakayigoro to bororo torangeru SMS rito tari to korangeru na into no tore message ibintu bikobagwa to demand ya share yito igo gendo ko bata ibinara etano ari Nyaribari go takisenjaga jikurejiga gendora bata bikio kagero kinga Nyaribari is ready and ripe for change. Waigo ni gatebiruna mubunge nabwate libagari nene ryokogendereria amagendero ase ebunge eyo gera mubwati mondo kwenda ko kubaboreria igo momanye ebintu bingera hano mudara kwananga akaroro mubunge gari bintu nebingo komanya abana inti mba komanya bakwana no jigasi jokorikwa ubo sigari uno mubungo ikarasta osita rero nare none committee ya defense eri ani maete esa uringo kore gasi ya nairo na kore miake menge mondonko yagware keraba kurika basigari ngo bara mubaga butambe gati yabari baikirana ase omoyegoyo ni gobono ba motogiri Obino ase bateruna bagochikomo koboko eri kwenakia bunanko irare kero ikyo bochumbe ase ensemo eyo tabire ekero geketika tomoe muna bange bakwane muna Daudi yake kwa niaba ya Wasomali wote hapa town tukasema we are part of this dream, we are part of this project ya mheshimiwa, na tuhakikishe kwamba tafadhali tupeleke mheshimiwa where he deserve. Ninaomba sana nyinyi kama Wakisii msitunyime kura, sababu sisi kama Wajaluo tunapokaa pale Kisii tushakubali kumpatia. So mtuunge mkono ili tumpeleke mheshimiwa wetu, tuende tuone ile mazuri anaenda kutufanyia. Kuna tuachile baiga sumano yo ikabono iga. Tigatobe toko mubwati, tigatobe toko bwaterana. Tigatobe na intu toko ligereringa, nga kitoko bana intu Nyaribari chache na kina intu yakoba. Ya enya sembo, ngenya sembo, molinya sembo, ininya sembo, molinya sembo, hermeno. Goliboteria igetaseni Ndizi TV kuru egwodi ya warajo ibunge ya Nyaribari chache iredariane Brighton
makori Nabonchorire kurwase chiro ya Nyakoe eyo gotoka sebunge ya Kitutu Chache South nigo baruri birengerero byabo ao igoro yobonya bwabo no bonchorire bwabo anene mono omutinyoyo o January omwaka yoiga o 2022 omorikeito Mildred Momanyi na bwatorobotirwa senchera yoboime. Amatuko abwangoiga imeyense ya Kenya nigo uchumi ya kongire kegima ase abantu abange bagenderete kobeka omokia elyo kwenyorera omugati okera lituko. Ebinyinyi bya COVID-19 nigo boigo byeire ogokonga kwebitoki ase obonchoreria anene korwa ase echiro ya Nyakoe abonchoreria barerire igoro yobonya bwabo. Biashara byatusinyire ndobwati biashara togokora. Mtuganya kwa na stuko igame mbura netwa ntorose iria stuko igame ono tusinyire nyumba ya rose turuga mbata itiko toigorera batoigorera no gosotwa soini. Tuko hapa soko kwa biashara ngawaje kuna changamoto mingi hasa kama vile corona iliingia, kazi iliharibika. Ukiona hata kwa saa hii tumeingia lakini hakuna hata mtu mwenye anakuja kununua. Anene ngento togoteba tuguchandika para efumbi tokwara para igoro chigali chigweta chiata chianga chito chipigipigi chigweta chiata chianga chito no ene stokwanigera omonto gosuke basement ye chiro yagachire kiri ntorabekune bono shida nene litole para igoro no nasa abantu bagweta mbayo konya omonto bwetirwe tachino ne yanga okomobol konya mwaleta mwachaki kumana no omonto kosaye Chinga kiechecho abonchoreria abo nigo bamusabire omugavana bwe county ya Kisii James Ongwae kubaigorera echiro eyo yagachitwe elyogo batanga korwa embura amono mugaso ekerobale ase biasara byabo. Abandu manya biasara ngechibando kwe ama ene chiro yito kuya gachitwe tubatengu igoro ntore chire tokole kitoswaini botogendete kuchandika maiga na matobe ngwa agacha to promise agateba nkoletaro mucha amoro mwe umurire chire ya matobe egera abande baoneri gasa matobe abande babekumare ko chire nyako enenke ento gwisana ine bakaboni gana batogenete kuchandika no gotwerwa na matobe bachane kilo mona musana matobe are maiga kuru chiro ya karosti kuntwane ko yurto swaimi bano tokumitinga yungwa yago toka na karosti chire yeiga inde to swaimi to achandikira bangina urtu achagete January gento nkeyo goto chandikete ento kwati no mondora akaponya to eno nenkeni. Ginko ripoteria egetaseni kia Ndizi TV erietaliane Mildred Momanyi. Abamenyi bensemo y'eward ya Magenche egotoka sebunge ya Bomachoge burabwe county ya Kisii nigo bono be murunganire aso kuborwa kwa magenderero a sensemeyo nigo bono besokire na kuboria abaraikorwa sensemeyo kubaikiranira amagenderero ali babalirete eira chingaki bari kurigia ekura omurikeito Brian Sagini Isena na Bwatamange. Abamenyi baliyo gachi eward ya Magenche Bomachoge barabwase county ya Kisii mbirero bali asekere bagoteba nigo ensemeyo yatigiro magega ke magenderero abara bange kinyoreke lakini mirimo tekore tigendo ke deyo nano mochandonde onye bara bange chikosi nchiro lakini asenge jobotaka basa amaliti yare kogenda chikosi lakini kosi mbaranyora muntu ko bwata koboko bagenda chikosi anyways nero lakini seitoga igana nyakonyora anyways bagotangasa litu konyone eri muna anyways rero ne kali gosinya kolere usine kali kenyenya usine kali mariba gukwana nabaliki niga bamenyi bamukurire omo MC obono Timothy Ogugu asekere bagoteba nganonya enyagitali aliyo gachi nigo bokoreri bwae bolense kegima okoboro kwa mariyo gasenya gitali eyo nabo igogota igorwa amatukonsi rero abantu bakurwara butuko na mugaso lakini nigesiekire nonya sitimatei Getogorete nyagitari ngotoko bwaro butuko no mugaso ntori kwenyara gochichinya gitari kiari ngototagete nyagitari yange egotokonya boigo nigo bakurira ugokwama kwe miradi ya chagetigwe enseme ywe miaka ya magega na gati yabo amache abo bona se chitangi charo setwe ko bakonya omochando ibwa amache nigo chiaraterire kege tambe bono na chipara chenseme yo nigo chire chebirengo bense kegima achonge bibi amache biasarekire machata iyo tuorekire ase tokogenda chikilomita 20 kurigia machi na to chandegete barayintu bwati andegeta macha to borete kerege to geto borete chega to borete tuago
nigo bamuburirie Omuraibu Ensa Eyemo kubakonya kugayana omochando yo. Sie bintu biro somo sunte toru ana rokito tichito. Iko nari ko sabe gente que tangan para go to ikeli bintu nyando kuruga teyo. Pare go ikia mario ko nyagita liga iga teyo. Amache ya kwa meta somo ismi worobo niga. Iko nari ko samune tangiru nyamete. Ibe kwa amache abantu batumeke. Eretarian Brian Sagini Isena Okurugwa gwechi basari gochia saboro kiwa no kwengencho mono anene gochia saboro kiwa bali bakorwa ase family osechia mate chintaka Frederick Oenga no moteneneri bwensemo yoboerani bwa mangana asensemo ya Kitutu South na nigo aereire igoro yemerobero yabekirwe ase bunge yo igoro yo kwenanwa gwechi basari echo. So far togendeta se kuligeri chi basari forms tuatanga sita so kuapura chi basari chi college and universities se constitution bali chache bona igabunangu kwana twali civil application more than 4000 ichigendeta kuligeri because abana ba private n'abanyari bali weka tuligeri chi form tore chi form chire chingiya iri n'abanyari bonse banyoro one bonse wa apply so long as abwate this chire correct ga kwa basari from the last regime corruption injalengo lili wakalikire cheke yamo yande college kusengi university kusemon Kenya university kwanyore cheke yame wata abana abange corruption ya kabero maybe abana bane barusi woro to decided omusimo aga decide to kolika echeke kiro mwana ka wecheke yae so iga we ko tobera isia because mwana ta yorachi kogenda aoni echekiri naoni echekiri te gwanjo bengite iranje naende nyari bali chache constituency no apply abana ba apply no ikomi kure family once pie bakwewe unabone project nero musimiwa akara so tobisi akanyora bachumbe bande batigete bune ere prali ya Kiombu iyo bwata baka chobisi chira odie binte binge byanyari bali karo musimiwa so tobisi onyare konye kora konye chaka naende ni matenga p4 mutinyo kabere ngonye korale ebe operational iso kore chiskuru pass ekaro musimiwa nyaga tonga so to bogambi chiskuru pass to abwate chiskuru angenya iyo ere chiskuru kereri amasago na gianchere lakini kara so aboneka twanyore chiskuru pass almost more than 15. Omuraibu Ensa Uhuru Kenyatta ni gwatu guteretare obonia bwechi chuma chimanyikanete buna scrape abo asate buna nigo ekoreto komentekana kuboibi ime yense nigaya kwaneta ya litukule igoro chinga kekiranete asomoyega gwokobekerwa bwechi gutwa kwabo bisabe serikali asensemo ya Kiganjo county ya Nyeri abo asate buna serikali nigo ya chakiri umurobiryo yobene nondogo chegotoka nigago chekoimukirwa egetambokero keli chiko chinga kiechecho omukonyi gose omwaziri gwobulendi bwaime Dr. Fred Matiang'i nigatebete obulendi bogocha gotingiwa maega y'abanyanyimba bwo chimya 293 banyartwa bakubekirwa chigutwa barache kwenanwa bose barache gotomwa gochichinsemo ao imeyense ya Kenya. To commit on behalf of my colleagues from the ministry and the entirety of our internal security sector that we are ready under your command to follow the instructions you have given us to ensure that we keep our country secure and safe, and that we are prepared to preside over and to support the IEBC to conduct the general elections this year. We will no longer allow, and we have put a moratorium on the export or buying and selling of any scrap material until we have put in place proper guidelines that will ensure that that material is not coming from the hard-won investments that the Kenyan people have made. We will not allow you to destroy that which is for the growth and development of our country to benefit a few individuals' pockets. Hiyo hatutaruhusu. No muraibu kiama kia ODM Raila Odinga litukulia lero na ikirana ase omuyega bwa matanga yoko mwenya omonyagitari Odhiambo Olele ime ya Kabondo county ya Homa Bay tigatoiwe ayarenge gukwana. People don't understand. Sometimes the younger generation don't understand where we are coming from. Most of them don't even want you to talk about
the history. But if you do not talk about history, then you are a lost nation, because you are likely to repeat the same mistakes of the past unless you can learn from history. That's why it is very important to remind our newer generation where we are coming from as a people. The first liberation brought this country the political independence, 1963. But thereafter, a neo-colonial system was imposed in this country that brought a terrible totalitarian dictatorship upon the people of Kenya. This is what actually inspired the people to rise up and demand freedom. And those who dared in those days suffer the consequences. Many people don't know something called the Nyayo House. They talk about Nyayo House, they think maybe it is the current Nyayo House which you see up there. Nabarai bali ababwatani bekiama kya UDA korwa sensemo ya Laikipia East abo bakorigia ebirogo ao nigo bono bamochirie ogochorwa kumo coordinator wikiamekyo a sensemeyo asereta Samindungu egento batebire batamanyete gose batamanyirie ekibatebire geta bagogetie. Na hatutakubali kuona sisi tunaletewa coordinators ambao saizi ndio wamerealize party imegrow, saizi ndio wameona mianya ili wakuje kujaza hiyo, hatutakubali. Jambo hilo lingine nataka ofisi kuu ijue, ofisi kuu ya UDA. Let you guys know that we have got so many greedy sitting leaders ambao wanataka kusabotage the chama, na sisi kama aspirants especially wale upcoming tuko na fear kwa sababu the DP has been promising free and fair nominations, but kulingana na ile mambo tumeanza kuona na zile picha tumeona hapa ati kiongozi atakuwa analeta mtu wake na ni kiongozi aliyeko kiti, sisi kama aspirants ambao ni upcoming tukaona hilo ndio si jambo la busara, na tukaona ni jambo ambalo linatuhitaji sisi kuongea ili ofisi kuu ajue. Aliyeteuliwa, maana hakuchaguliwa na mtu yeyote, aliletwa na mbunge ambaye yuko kwa sasa na akakuwa imposed, akalazimishwa kwa watu wote waliokuweko. Mimi kama mgombeaji na ambaye ningefaa kuwa katika ule mkutano, sikuhusishwa, sikuelezwa mkutano uko wapi. Asubuhi tulielezwa mkutano uko Beisa, alafu kwa njia zingine za ulagai na udanganyifu, fraudulent ways, mkutano ukapelekwa kule Leisure Gardens, ambako tu ni watu wachache walihusishwa, na hawa wachache ambao walihusishwa wakawa ni kama rubber stamp. Hata hawa hawakuhusishwa katika kuteua yule county coordinator. Itawezekana hivyo. You cannot have an arbiter in an election or a competition who is an interested party. Hawezi kuwa na referee ama mtu ambaye anahusisha hawa watu wengine akiwa yeye pia ni mgombeaji. Hakuna haki ambayo itakayotendeka. No mukonyi bw'umurayibwense Dr. William Ruto nigatebire buna tago cha gwancha abantu ba West Pokot kungainwa gisiasa. Ruto nigo alenga sensemeyo asogwe yakira ekoko abwasate babuna nigagucha gutwara n'abantu ba West Pokot goika omwelyo abwasa batebi bamubwatesi aseganga yayo kuriya ekirogo kyoborayi bwense. Aya nigagucha amatuko makeigo maiga y'umugabana bwense meyo John Lonyangapuo korosia ekiama kia Kenya United Party. So mimi nawaambia mandugu zetu, tafadhali mandugu zetu, hakuna watu ya kudanganya tena. Tunajua mahali tumetoa West Pokot. We will not allow you to take West Pokot again to the periphery of Kenya. West Pokot is at the center of the Republic of Kenya, and that is where it is going to remain. So tumekubaliana? Tunaunda hii serikali pamoja na nyinyi? West Pokot itakuwa 95 ama 100%? Tumekubaliana sisi watu wa sehemu hii ya North Rift yote ya kwamba sisi tutakaa kwa chama cha kitaifa. Tutahakikisha ya kwamba tumeshikana pamoja. Etimu ya Shabana nigo yanyariko bagi kurua asatambe na nigegenderete gokoria buya asekiminano gia National Super League imense ito ya Kenya. Amagosoli mokoro kurua se etimu eyo aselieta Geoffrey Atuti
nigo baumerana ne morikyo ito bwa mangana gusomorikyo ito kurasensemo yebirbo byechigosori Captain 001 Ndemo Steven abo banyara ko bagusanga mange igoro yetimu eyo ya Shabana. No, after Naivasha, Syrian, kero management ni chibeshia ketu tuka lose sponsorship. I went to Sony Awendo. So na na keto jiso ni sato paka 2005 paka 2005 I think, yeah. Na korta tena chuni Shabana na jide briefly Chemelin na nyakrete for one season. Then now when they came back to Kisi, Gachabana Shabana. During that time when I came Montego, and Montego was coaching. I came to Shabana. That's 2006, 2007. That Shabana when Nyamaya was the chairman of FKF. Shabana I participate. Montego was coaching us, and Wakangono captain. Huh? I was a goalkeeper. I've been a goalkeeper all through. I'm a goalkeeper miaka ya nose for primary because bono kurusei toro redio tone goalkeeper from my grandfather kuru kwa Oyunge kurugai ga Keumbu. We used to be a goalkeeper. My uncle is a goalkeeper. My brother's family no redio tone goalkeeper. But one from our family jena so far ngatuaje kesizo niga tuakire mepira ndoja ngende 7 ndora ndoche so far as a department ya goalkeeping ndoje mbuyira bana ndugu ati tinaro ranga the michandi to the last time nyoro bana after losing that game ya MCF that's what going after that to lose 3 to win 3 consecutive matches because ndio tukarama kwa sasa sarenge na players wakaranga kweli ndio wake tumbirumia lakini nenda in the football you expect anything ama tokyo natata ko baza mupira na bokobu na bokodro bona kile tu win we take it positive bona consistent to my players to babeki to players wetu to batabringa ki consistency ni to take it bona team now it to ko prepare ngaki any game play it as a final emi to bona to atebe players to aleta bagento atenga ki to take to ngende Kenya Premier League this season igo ke baso getiga ni mama itenga umupira yiga it's a must win. So players ntare ndene kusi nero sala imikakati imeke kubekuga ni exposure banyorenke iga and then once on your supposed to aleta Shabana etimini aba kusi Mwanchu muligereria ne kiminano kia AFCON imeyense ya Cameroon nigo kigendererete kubitanse maega bono yechitimu chia tigaire chigo cha kwenda round of 16 ayo amona yanda mange tigatonyore captain yaito 001 Ndemo Steven Mwancho mwana kwa ili miyomorobeli bwa AFCON special askoli ya mamerano African Cup of Nations asoboimi. Inyora buna gwikira bone nigo imino 15 na 18 byanyalde kogosoli gwimea African Cup of Nations ase chitimu chonsi cyanyara kogosoli chigosoli sato imeye chirombe. Gwikira bone iga chitimu choro cyanyalde gusuka mutu na kwenda imea round of 16 chitimu 15 nemo abwate chitimu chile cyatira chitimu 5 cyanyalde gosoki wisiko magayo taba namba yemo namba 2 gusega chitimu chiri cyaba namba 3 chingiye chitimu chirinye cyanyalde bagali yabene na gosoa imea round of 16 kwedo mwancho muri tukolia igoro toba timu no byo moeli ya group E na group F tochaka na group F ni timu ya Mali ende kwa sababu ni timu ya Mauritania abo timu ya Mali ya tobo bwechi Oliver asrige na Liesagero bwese bona Mauritania wikira boniga ero ya tokoru ime ya African Cup of Nations itarabunga no nyego yemo na konyara gosoka isiko igo mbali kwenda esentundilio uchukobwati timu ende gose kwa sababu ya bete ime ya group F ni timu ya Gambia ende kwa sababu ni timu ya Tunisia nego sori ya linge ya Venice timu chionsi ese uliole uchikobwa erole ko banamba 2 kolende timu ya Tunisia omogosori Kazri agasirije bagalia biriro ko muga gwetere penalty onde kere Gambia nyo litalibaga ikabukana ko nyorobo ibwe gore ya Masrige na Liesagera gwese bono Gambia yakolite buna namba 2 ime ya group F ne timu ya Tunisia onye yakolite namba 3 yana nteri bagalia bene yokwende ime ya round of 16 sengencho nerega ya timu chirinye chiababu yese top 3 ose top 3 ime ya African Cup of Nations togotika nayo mwanjo muligari ime ya group E group ya gwata mangana mange sana nigo timu mekane buna Sierra Leone yanya litego ikuru ne timu ya Equatorial Guinea egoria yemo asrige na Liesagero na bona timu ya Sierra Leone yenyo libagari ya bene yogo sukamutu na kwenda as round of 16 esengencho nigo yenda makalichi go solivere na gosile kimeno kia yekyo mweli abese Equatorial Guinea
ntonyerore ime ya round of 16 kimeno kende kyabwate chinguru chia bene nige timu ya Ivory Coast yare ko gosoli na abajango bwabo wango igabega kombe ikyo bamekaire buna the Desert Foxes rwase Ensa ya Algeria abwase etimu ya Algeria yabwate pressure nyinge sana kubweke milanekyo kurende abamura ba Ivory Coast bakabwe timu ya Algeria chisemi na kunye ikora chigoli 3 ase goli yemo nyira buno mogosoli Riyad Mahrez nasireti penalty yaro itakokonye timu ya Algeria angalau enyo robo buyase yagosoli kurende yachikonyarikana one timu ya Algeria ikanyara gosoki bwisiko ime ya amamerania yo African Cup of Nations ne kuna gentekane sana ese wensengima bawote buna abanyango babwango iga gosokigu ime ya group stages namba bwete nonyekemo nonyekemo na bakababo omweli ime ya group E inengane gendete okwandu kuboneka na avanchi bechigosoli kurende timu ya Ivory Coast mayo kwanda makalia gosolia yemu na kobwa ichigosoli chia yeibere niko bonera chikwanda ime ya round of 16 ase eire timu ya Egypt use the Pharaohs kurwese Ensa ya Egypt ime ya round of 16 nyarabona buna umwancho murigere mega ya chiguru pose chirombe konyara koera niko bona barati munkeri tukolia rero neri tukolia mambi arafu yekali tukolia chuma pili tuza ikora chigosoli chia round of 16 estaroni mulira dukuru ime ya round of 16 na kwanda ime ya quarter finals chama merana ya African Cup of Nations kurwaiga segeta seniki ya Ndizi TV kretalia nende mo Steven konyera chingaki doke captain 001 Mwanju murigere na radio kuro asemesa ya mangana Amayia Eyemo yabona magoro bakurinde eserikali yense ya Ghana niko bono yanyartko bagi korangeria egeikaro nabateneneri bense moyenko yogo se Football Federation asekyumbekyo imeyense ya Ghana weche kumanyanga omuchando nkayolenge ekere timu ya Ghana yanyartko bakigwa kwa isiko asense moye chirombe nyorange timu ya Ghana yanya kunyara ko bakigwa kwa asense moye chirombe kuru mwaka 2006 igobono serikali yense yo nigo yabolirie abateneneri ba Football Federation asense yo kuiraneria mabolio nga inki kiarenge ekebe ekerotumanyete muna etimu ya Ghana nigere timu engi ya kegima ase obogosolia bwenkoyo tumbera nende chikoraga chinsa isato chabono botuko nkomanye ayo amo nayanda mange ngwa kambi yamano uchi sabali kibaito bonsi asoko yasangereria egera gwikire asenchira yoboikirano mbiamono sana producer ne Petronila Mokeira bakubwaterana na Janet Nyamwamu asoko aregania amangana ya Amayia na nje nako ya somera nigonkuru kwa Sara Nyarangi on Twitter. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibice chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor bwoguzi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde